Basuje nitwa Dizboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Guys, ngufitiye amakuru meza cyane ku muhanzi Diamond Platnumz, umuhanzi ukomoka muri Tanzania. Diamond Platnumz yatangaje ko ateganya gutaramira mu mujyi wa Kigali mu ruhererekane rw'ibitaramo azakorera mu bihugu bitandukanye byiganjemo iby'akarere ka Afrika y'Iburasirazuba mu mwaka w'ibihumbi 2026. Dore ko uyu muhanzi kandi yakoranye n'indirimbo na Bruce Melody ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange. Dore ko Diamond Platnumz yaciye agahigo akaba we munyafrika yose ufite abarenga subscribers miliyoni 11 n'ibihumbi birenga 300 ku rubuga rwe rwa YouTube. Niwe muhanzi muri Afrika yose ufite abamukurikira benshi cyane. Niba ukunze no video cyangwa se kino kiganiro cyose gisange kuri YouTube yitwa Urumuri TV 250, TikTok Urumuri TV 250. Nitwa Dizboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.